Bwana Yesu apewe sifa. Nimekuletea ibada ya imani yenye nguvu ya matokeo. Kwa nini ibada ya imani yenye nguvu ya matokeo? Ukisoma katika Waebrania 11 mlango wa kwanza, anasema imani kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo, ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Watu wengi wanatamani mambo yao yaonekane, vitu vyao vijidhihirishe, lakini wamekosa kitu kinachoitwa msingi, ni imani. Unapokuwa una imani, kila unachokitaka kinafanya na kinapiga hatua kwenye maisha yako. Haijalishi umeomba jambo gani muda mrefu, kikubwa wewe ni kuwa na imani ya kwamba mimi nimeomba jambo, nimeomba kazi, nimeomba ndoa, nimeomba uchumi, nimeomba fedha, lakini imani yako ndio inaleta vitu kwenye maisha yako. Manake imani yako ndio inaleta fedha kwenye maisha yako. Huku unapopambana na biashara, unasema mimi napambana ili wateja waje kwenye biashara yako, kwa sababu imani ndio inakusanya wateja kuingia kwenye biashara yako. Kwa nini? Imani inapokuwa ndani ya maisha yako, kila unachotaka kukifanya kinasonga mbele. Imani inapokuwa ndani yako, kila unapolianzisha jambo linazidi kupiga hatua. Ninakutangazia tangu hivi leo, ninaachilia nguvu ya imani kwenye maisha yako. Lolote utakoliomba, lolote utakolitaka kwa Mungu, imani yako izidi kuongezeka na uzidi kupiga hatua. Ninatabiri imani ya matokeo kwenye maisha yako. Ninatabiri imani ya kusonga mbele kwenye maisha yako. Ninatabiri imani ya hatua. Ninatabiri imani ya mafanikio kwenye maisha yako. Fanya kitu na Mungu akitende jambo kwenye maisha yako. Usiogope. Imani imeongezeka kwako. Wewe songa mbele kwa jina la Yesu. Sema amen.